Ngithanda ukulibingelela zihlobo egameni lenkosi yethu uJesu. Siyambonga uNkulunkulu osiphe impilo, wasinika ithuba njalo lokuba sizofunda ilizwi lenkosi. Ngiyakukholwa ukuba ngemva kwale inkonzo sonke asizi ukufanana. Sikhangela ke isihloko senkonzo le sithi sona Intshumayelo Emalibeni. Intshumayelo Emalibeni. Siza kufunda ilizwi lenkosi encwadini kaMateyu 8 iverse ngelika 28 usiya ku 34. Ngifunda eBhayibhelini lesintu. Kwathi esefikile ngaphesheya elizweni lamaGadarena, bamhlangabeza ababili bengenwe ngomoya ababi bephuma Emalibeni. Besesabeka kakhulu kungasadluli muntu ngaleyo ndlela. Basebememeza besithi, "Silani lawe ndodana kaNkulunkulu, uze lapha ukusihlupha kungakafiki isikhathi na?" Kwakukhona khatshana labo umhlambi wengulube ezinengi zisidla. Umoya ababi bamncenga besithi, "Uba usikhupha sithume ukuba singene emhlambini wengulube." Wasesithi kibo, "Hambani." Baphuma bengena engulubeni, umhlambi wonke waphaphathekela emaliweni, waphoseka olwandle, wafela emanzini. Ababezelusa babaleka baya emzini, babika konke lokwakwenzekile kibo abangenwe ngomoya ababi. Khangela, umuzi wonke waphuma ukumhlangabeza uJesu. Bathi bembona bamncenga ukuba asuke emikhawulweni yelakibo. uNkulunkulu sengathi angabusisa ukufunda kwelizwi lakhe. Asikhulekeni. Baba wethu othandekayo osezulwini, nanti ilizwi lakho eliqhakathekileyo esifisa ukuba sibone, sizwe, sizwisise umsebenzi owenze ukuwona lo umhlaba loqhubeka uwenza namhlanje. Cela ke Nkosi, kungabi yimi ke, kube nguKristu ozabonwa, aziwe, akhonzwe. Egameni lenkosi yethu uJesu siyakhuleka. Amen. Umcijo wokuqala engifisa siukhangele ngothi wona pulpit on the grave. Sibona kusiba khona intshumayelo elibeni. Lapha kuMateyu sihlangana lamadoda amabili afunyanwa esemalibeni. Ungafunda kuMakho sithola kuyindoda eyodwa efika esigabeni sokuba uJesu ayibuze igama lakhe. Kanti ke kuvangeli likaLuka sihlangana kule ndoda imessage yonke buya lapha iza ifana. Okukhona ukuba sihlangana lali ndoda kumbe lala amadoda besemalibeni. Kuyini okwenzakala emalibeni? La amadoda afunyanwa esemalibeni. Ngibona impikiswano enkulu phakathi kukaJesu loSathane. Ngibona kule indawo emalibeni. Kuyini engikubonayo? Ngibona amadoda amabili esemalibeni. Nxa ngikhangele ngibona amaliba
amacala funa asengamaliba asechiwe ukuba abantu bangayingcwaba khona ngoba kukhona amadoda alamadimoni, kukhona amadoda angethanjiswe. Nxa kukhulunywa ngamaketane bayaqamula, nxa kukhuluma ngentambo bayaqamula ngoba akuseyibo abaphilayo, kukhona osokuphila phakathi kwempilo zabo, bagcwele amadimoni. Kalibongwe igama lenkosi ukuba phakathi komumo okuthi akusela muntu ongawuhlenga, akusela muntu ongaba lusizo ngoba bazanyiwe phela ukubotshwa ngamaketane, bazanyiwe phela ukuba basiwe ezimulini. Ngicabanga ukuthi funa nxa ungavakatshela ezimulini zabo ufike ubuze ukuthi ubaba walapha ungaphi, babengaphendula bathi sewafa kodwa yena ephila emalibeni. Ngibona kungasela muntu owengabasondelela kepha kuphela uJesu. Uyakhetha ukuba ayefinyelela kule indawo, ahambe kule indawo esazi ukuba kukhona abantu abadinga usindiso. Sihlobo sami ezithandekayo, nasi indaba isimanga. Xa uJesu esiyabafinyelela, ngiyambona uJesu eyinkosi yamakhosi, engumbusi wababusi. Ufinyelela abantu nxa ungabakhangela isimo sabo sebemadabudabu, sebemdwetshu, bavuza igazi, inzipho zinde, inwele ziyalenga khonale. Akusela muntu ongabanceda, bangcolile, bayanuka. Kodwa uJesu ulanda abantu besemumweni osubaliswa njengokuthi awusela ndlela yokuncedakala. Uyasondela uJesu ukuba abafinyelele laba bantu. Xa ebafinyelela, sihlobo zami ezithandekayo, ngizwa isililo, ngizwa ukukhala okukhulu. Jesu, silani lawe. Kuyini engubona lapha? Ngibona impikiswano enkulu eyaqala ezulwini. Qhubeka siza emhlabeni, fika ku-Adam lo-Eva, isono singene emhlabeni, ukufa kungene emhlabeni, imikhuhlane ingene emhlabeni, izehlakalo zonke ezenza uluntu lungahlaliseki, kwenzakale ubunzima lobu. Bese ngibona uthando lukaNkulunkulu olumangalisayo ukuba phakathi komumo onjalo ayefinyelela abantu bakhe, ayefinyelelwa izidalwa zakhe ezidalwe ngomfanekiso wakhe. Ngifisa ukukwazisa ukuba umumo okiwo, lanxa umhlaba ungakudela, lanxa umhlaba ungakukhohlwa, munye ongeke akulibale, munye ongeke akuchiye. Uza kukulanda kwelakho ingcwaba, uza kukulanda kweyakho inkangala, uza kukulanda kobakho ubunzima. uJesu uqobo lwakhe. Ngiyabona impi enkulu. Khangela phela, amadoda la kasizwa lutho ngemuli zabo, kasizwa ngamagama abo, kasizwa lutho ngabo. Ngani? Ngoba ifocus kayikho kibo. Siphakathi kokubona impikiswana enkulu phakathi kukaKristu loSathane. Sihlobo zami ezithandekayo, impi esikhuluma ngayo yimpi endala, yimpi eqale ezulwini. Impi le nxa iqale ezulwini, ummangaleli wabazalwane uSathane uDrako waphoselwa kuwona lo mhlaba. Uyazi ukuba isikhathi sakhe sifishane. Ngakho sihlobo zami ezithandekayo, wona lo mhlaba esiphakathi kwawo, sidlula phakathi kwamagagasi, sidlula phakathi kwezilingo, sidlula phakathi
phakathi kobunzima kodwa lanxa kunjalo uJesu ukhona ukuba asisuse kubo bonke ubunzima kuonalo umhlaba. Ngakho ngithi kuwe, come out from your tomb. Phuma kwelakho iliba, bhekana lo Jesu, ngoba injongo yakhe yikuba akusize. Kungenzakala imuli sikudelile, kungenzakala izihlobo sezikuchile. Nxa ukhangela impilo yakho, ubona impilo yakho ingelathemba, phambili kakuhambeki, emuva kakuhambeki, emaceleni kakuhambeki, ngilapha kumemezela ukuba uJesu ulokhe elawe, uJesu ulokhe elathi. Ngakho ongamelana lathi uba uJesu ekhona. Cijo wesibili engifisa siunanzelele yisimanga esenzakala elibeni, kumbe emalibeni, kumbe emangcwabeni. uJesu ngiyambona uyaqhamuka esiza, uyazihambela kule indawo. Nxa efika kule indawo ubhekana lala amadoda amabili abe lenjongo yokuba abafinyelele. Ngibona izihlobo zami ezithandekayo ezihambela ngenxa yokuba lezi zidalwa zidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. uSathane oyisitha sikaNkulunkulu osethatha amandla kaNkulunkulu awafake ezandleni zakhe. uNkulunkulu indodana uyasondela. Nxa efika ngibona uSathane give up already. uJesu engakakhulumi lutho ngoba uyamazi. Nxa uSathane ebona uJesu ebuya, uyam-identify, uyamazi ukuba lo kangimazeli kulo mhlaba, ngimazela ezulwini, nganqotshwa nguye. Yikho phela nxa esondela uJesu ethule, ngizwa uSathane uqobo lwakhe ekhala ngendlela emangalisayo. Silani lawe Jesu, ndodana kaDavida. Wayezwisisa ukuba uJesu lamandla phezu kwakhe. Kuyini okunye ngunanzelelayo? Ngibona ukuba uSathane uyasuggesta isolution phakathi kobunzima balamadoda. Uyabona ukuba akula nto esengingayenza ngaphandle kokuvuma ukuba hayi Jesu, ngiyacela ukuba thatha konke, susa lamadimoni uwase engulubeni. uJesu nxa esiza uza ephethe usindiso kulabo abaphelele lithemba, labo abacabanga ukuba kusela solution. Jesus comes. Uyeza uJesu ukuba athathe indawo yakhe. Ngiyamuzwa uDavida kumaHubo 23 uthi, lanxa ngidabula esigodini sothunzi lokufa, lanxa ngidlula phakathi kokudepha bobunzima, ngiyazi ukuba ukhona uJehova, angikwe saba lutho. Hlobo zami ezithandekayo, sesifika ekuphetheni kwembali yomhlaba. uSathane esengasalali ejonge impilo yakho, ejonge impilo yami. uNkulunkulu ulokhe ekhona ukuba aziveze ukuba ungubani. Engifisa sikunanzelele sihlobo zami ezithandekayo, ikuba uyasuggesta uSathane uthi, hayi mina lapha engikucelayo ngicela ukuye engulubeni, ngicela ukuye engulubeni. Jesu uyavuma ukuthi hambani. Yilo lodwa ungafunda yona le indaba from verse 28 usiya ku32 ku34. uJesu wakhuluma ibala labalinye. It was enough. Wakhuluma labalinye kwakwenele. Aphuma amadimoni aya ezingulubeni, ahamba ngesiqubu esimangalisayo. Lalela-ke, ifisa unanzelele lokho. uJesu nxa efika lapha wenza isimanga sokuba laba abafileyo,
laba babizwa ukuthi bafile, laba sebedelwe imuli, nxa sebehlangane loJesu bayathola usindiso. Kepha labo ababenjani, ababecabanga ukuthi baphilile impilo yabo yonke iphelele, beza ukuba bazomxotsha uJesu, bangafisi ukuba uJesu abe sempilweni zabo. Kuyilokhu engifisa zihlobo zami sikubambe, yikuba uJesu angahlangana lawe, uJesu adale umahluko empilweni yakho, you will never be the same again. Awusoze uthule, awusoze uthule ngesimanga sika Jesu. Kulomahluko phakathi kokwazi uJesu lokwazi ngoJesu. Ngalesi sikhathi ungayifunda kuvangeli likaMarko, uyabuzwa undoda, ngubani igama lakho? Uyaveza ukuba nginguLegion ngoba sibanengi, okuyikuveza ukuba phakathi ayisimi kungamadimoni aphila phakathi kwami, kodwa udaba lwami alukho emadimonini. Udaba lwami kalukho, hayi alukho emadimonini, alukho kuSathane, kodwa lukulesi simanga esikuJesu. Nxa uJesu eseyisilisile le indoda, lithi iBhayibheli uJesu wayithuma le indoda. Phakathi kokuthi isitholile ukusila, kangizwa kuthiwa yafisa ukubuyela emulini. Kangizwa kuthiwa wafisa ukwazi abantwana bakhe bangaphi badleni. Kangizwa, kodwa ngimbona undoda enamathela kuJesu. Ngimbona undoda ehlabelela ingoma, ngikhululiwe, mayibongwe inkosi. Ngangiboshiwe ngamaketane kaSathane, ngikhululiwe, mayibongwe inkosi. Ngalesi sikhathi indoda ngiyayibona isiphuma, isithunyiwe nguJesu. Wayinika icommand, hamba ndoda, hamba shumayela ivangeli. Ngiyayibona ilanda amadolobho ali-10. Ngiyayibona ngabe kungaba seZimbabwe, ngiyayibona ichumayela eFolosi, ngiyayibona ichumayela eHwange, ngiyayibona ichumayela koBulawayo, ngiyayibona ichumayela eMasiko, ngiyayibona eMtare, ngiyayibona eHarare, ngiyayibona eKaroi. Indoda ephakamayo ngoba akuseyiyo ephilayo, kodwa uKristu sephila phakathi kwayo. Nanka amazwe ngiwaletha kuwe mhlobo wami, nxa uJesu usuhlangane naye impilo yakho kayizukufana. Nxa usuhlangane noJesu, uJesu uzakukwenza wenelise ukuvangela. Sifika ekuphetheni kwembali yomhlaba, uyabizwa wena, uyabizwa, ngiyabizwa ukuba asingeneni umhlaba, ezizweni zonke, endimini zonke, emhlotsheni yonke, uJesu aziwe. Simtshele, siutshele umhlaba ngalokhu uNkulunkulu asenzele khona. Iyaxoxwa indaba mhlobo wami. Umnyaka kwakungumnyaka ka-1990. Ujaha othile wagula okumangalisayo, ebulawa ngumkhuhlane othiwa izathuthwane. Uzavumelana lami ukuthi umkhuhlane wokuwalwana asomkhuhlane nje olula ukwelapheka. So ujaha lo kwazanywa imizamo yonke ukuba ancediswe. Kwazanywa ngabazali bakhe baze bachiya ichurch, bahamba ezinyangeni kwehlula, bahamba kubaprofeti kwehlula, kwahanjwa ezindaweni ezinengi kwehlula. Kodwa ngomnyaka ka-1990 ujaha lesegulile iminyaka efika 2. Iyaxoxwa indaba ukuba ujaha lo wathathwa ngunina sokufike i-camp meeting eyayikhona ngo-August 1990. Unina wamusa kumfundisi owayekhona. Mfundisi, ngilapha kuletha indodana. Indodana kayizwa kuhle, indodana iphathekile. Mfundisi, angikwazi, ngizamile imizamo yonke, ngehlulekile. Mfundisi wabuza umbuzo oyisithutha. Mama, uyakholwa na kuba indodana izasila? Mama wendodana watsho kuba ngiyakholwa. Wabuza indodana, "Jaha, uyakholwa yini
ukuba uza kusila kulo mkhuhlane. Jaha watsho ukuba ngiyakholwa ukuba ngiza kusila. Nxa esetshilo umfundisi laye watsho ukuthi lami njengomfundisi ngiyakholwa. Nxa kusenzakala lokho, nxa ingxoxo ikhulunywa, umfana wathi enhlizweni yakhe, Nkulunkulu, nxa ngingasila ngifisa ukuba ngikusebenzele. Ngifisa ukuba ngibe sendimeni yakho. Wakhuleka umfundisi, khuleko omfitshane. Sekukhulekile umkhuleko omfitshane, wathi amen. Esekhulekile wathi hamba mama, ukholwa kwenu kulisindisile. uNkulunkulu uyazi akujongileyo ngalo umfana. Bahamba umama lo mfana, umfana lwadlula usuku, izathuthwane 0. Kwadlula iviki, izathuthwane 0. Kwadlula inyanga, waphela umnyaka 1990, wadlula umnyaka ka 1991, 92, kuthiwa umfana waba stronger and stronger. Yeah. 1997 kwenzakala kwaba le camp meeting kundawo efana nayo, the same pastor owamkhulekelayo weza ngumchumayeli kuleyo camp meeting. Umfana la kuyilapho abhaphathizwa khona, wabhaphathizwa ngulo umfundisi. Ngomnyaka olandelayo umfana wagcotshwa ukuba ngumdikoni, wangena ku ministry, literature ministry, thengisa izingwalo. Okweminyaka ifika 7 umfana nozathuthwane. Angithi wayekhulumile umfana, wathi hayi ngiyafisa mina ukuthi ngingasila uNkulunkulu ngizamsebenzela. Usengumfundisi wezingwalo. Wana nguyana wachumayela ivangeli. Wachumayela ivangeli. Kwaya umfana lo wabizwa ukuba abe ngumfundisi wensimu. Ngikhuluma la namhlanje lo mfana nxa ningafisa ukumbona ukhona la namhlanje, ungumfundisi wevangeli. Zwana. Ungacabanga ukuthi umfana engikhuluma ngaye nguwangaphi. Nguye nalo omzwayo, nguye nalo ombonayo. Ngilapha ukummemezela, ngilapha ukumbonga uJehova. Iminyaka isifike 33 ngisilile emkhuhlaneni wezathuthwane. Zwana mhlobo wami othandekayo, ngilapha ngiyayibonga inkosi, ngiyadumisa ilizwi lakhe ngoba angakhuluma izinto ziyenzeka. uNkulunkulu wena kukhona akwenzele khona, khonokho akwenzele khona. Sukuma ukutshele umhlaba, tshela umhlaba masinyane kwande kufike ukuphela. Wena lami silothumo lwevangeli, ivangeli elingapheliyo. Sitshele umhlaba ngaye uJesu ozayo masinyane. Wona lo mhlaba awuboni yini izibonakaliso sezigcwalisekile? Awuboni yini ukuba siphila kuona lo mhlaba, umhlaba wezinsizi, umhlaba wezimfa, izibonakaliso zemikhuhlane siyazibona, sibona amanyala encithakalo. Zwana mhlobo wami othandekayo, uNkulunkulu uyakubiza esikhathini esinjengalesi ukubizela ukuba ube co-laborer with him. Woza unjalo. Amadoda la akusakhulunywa ngawo namhlanje esemalibeni. Hayi, sekukhulunywa ngabo bengabavangeli abamangalisayo. Lalela, izolo lakho lilakho ukuba lingcwatshwe uba ukholwa, uba uzimisela ukuba ungene endimeni kaNkulunkulu. Sihlobo sami esithandekayo, ngiyafisa ukuba nxa sifika kulesi sikhathi wena ungathuli. Sukuma, ungahlaliseki. Vangela, tshele umhlaba ngaye uJesu ozayo masinyane. Sithwele lolu daba losindiso. Manenga amavangeli achunyayelwayo, kodwa sichumayela ivangeli lokuza kwenkosi yethu Jesu. Sichumayela ivangeli lalolu thando uJehova asenzele lona, ukuthi lapho sasizoni uKristu weza wasifela, masinyane uyeza uyasithatha siye ekhaya. Ayisisifiso sakho sokuthi inkosi ngizulile kude lo mhlaba. Nkosi,
ngihlalile isikhathi eside ungibiza ngangasabeli, kodwa ngalesi sikhathi Nkosi ngamukele nginje, ngikusebenzele. uNkulunkulu kadingi ukuba wenelisa ungakanani. uNkulunkulu even ebiza abafundi wathi wozani ngiza kulenza abagoli babantu. Kazange athi wozani ngoba selisenelisa, wababiza ekwehlulekeni kwabo, wabafundisa umsebenzi, bangena endimeni, kwenzakala izimanga. Lamhlanje uNkulunkulu ubiza wena. Ngeke usabele yini? Ngeke usabele. Ngokuqala ngithi Nkosi thuma mina, ngabe ngilele Nkosi thuma mina. Ngeke yini usabele ungene elakho iDecapolis, ngoba umsebenzi wakho awuzukwenziwa ngomunye umuntu. Lwana umphefumulo olahlekayo uzithulele. Ulahleka nampela, ulomlando kiwo. Ungavumi ukuphambana lo muntu, uzithulele. Sukuma veza uJesu, phakamisa uJesu, yena uza kuzidonsela abantu ngakuye. Yisifiso sakho yini? Uba kuyisifiso sakho, asibe lo mthandazo ndawonye. Baba wethu othandekayo usezulwini, siyabonga. Phakathi kwempikiswano enkulu, silapha Nkosi ukuzinikela ngakuwe. Sifisa ukukukhonza ngomoya langeqiniso. Sifisa Nkosi ukuthi ebuthakathakeni bethu sisabele lolu bizo. Ngokulusabela lolu bizo Nkosi, abantu abasemikotweni, abantu abasezindlini emagudugudwini, abantu bonke esiphila labo, sicela bamazi uJesu, ngoba usidalele ukuba sibe ngama-co-laborers together with you endimeni yakho. Silapha ke Nkosi ukucela njengabantu bakho, kulalo umntanakho ozona lo mthandazo, ozona le inkonzo, ubebona funa ukuthi ivangeli ngelabafundisi, ngelamadikoni, kumbe ngalomunye umuntu. Silapha Nkosi ukuzinikela. Sicela usamukele sinje ezwini lakho, ekupheleni kwakho konke sesikusebenzele. Thandazo wethu yikuthi sibe khona embusweni wakho, thina lezimuli zethu, labangane bethu, lezihlobo zethu. Dunyiswa namhlanje kuze kube phakade, ngoba sikhuleka ngokukholwa ebizweni lenkosi yethu uJesu siyakhuleka. Amen. uNkulunkulu alibusise izihlobo zami. Amen.